Ya jogwa. Tegang no missionen mi mungak ka kobo. Ene Jesus kan ne Ŋundɛŋ. Kan yam goro de lari yonen en tel ramangada kan ne dang rawoton. I stopped believing in believing. But goro te right mu goro balat ten. Ne tung one ka debate ka comment section lat kan Ŋundɛŋ la mi chicken per kan Jesus like tell do me de krum ka je kan Jesus a kot ka je ben ka kwinat te ga tin wandi kan kalat kele la ramishi bakji mi jene sha bakji de lugu kwidu mi che liu ka liade do dien che liu ka ji ramishi lar ga tok de che bakji be kara do dien ke bi ga ne de kong rammo bo che de liu kwidu te ramshi bakji mi de liu kwidu de mo goro biar yalla ka yene Jesus ramishi lar bo iche bek kwinat like she tama Michel arana ba ko kwilo ko koro law nyodo nodi chen bek kwin wore dial muaw nyogo jene yo nyog wana jogu ne ba ko kwin wore dial ka shela ar wona ba ko kwilo ko en gon kay ke rammo gon kay ke la de confusion ci rodo contradictory wade therefore Jesus be ko kwi Israel elarba ko kwideti batu duel gan Israel ko rodien tele duob medelo nyogo ben ke je belar ne be ko kwine ne dial ki nang roidara no mo a contradiction ko ro contradict ni ko ro point goro akel goro be very clear ke number 2 Jesus kana Ŋundɛŋ länyɛ Jesus long katung one number 1 Jesus ta dabre bok te lugo kwiduer na dre bok te rodo jey lidre bok tele evidence mi sha ne jeg mani ntam changa karaka mi jinu wi Israel ntam gwa nto mo yetin cha jeg teleje e king ji bok king Jews ji bok it did not happen in reality tele mi nyoda point Israel ci kana ngat mu yu ben ko Ŋundɛŋ ngay ke je ngay ke weidien ngay ke shemani bi de jatin physically man ling yu kana proof kwa kate kana nang ci kan ko lo jok in term of evidence reality mu ku Jesus compare ke Ŋundɛŋ is reality but Jesus ci de jigi bong ni ji Rome ten ko ken apart from buku shala Bible tele je story mu do dien jan ji bok da mandan ko Bible ko rode jen dab jitno jen ci liwtno jen ci rode jey litno tele mu dong in reality betrayal la yana choludi ci yen wore te la do Ŋundɛŋ len Jesus je ano ci Ŋundɛŋ ke ci ayu ancestor ci je betray karam ku yenne ci yena ngadata ko Jesus ku yene kan yene men physical ku yen ci mani point Israel bo pangin ku ken ci mani ci kana palbo betrayal ndong indien ko jin mu wiram ku ji mi lado kan ben ku du wi defan bi la ram ci Ŋundɛŋ cerway ni chakalat either ko kay ni ke ko tok chen la ngaji no mo but cerway la da ku nuora jizo ngoy la da ku nuoram jiran goyde bi ngay ko rodu is starting from yourself men celet ke ji jala ngay mo ngako mo gwa ram tel mi celet ji ngude ngay ke je mo gwa ci reality men celet ke ran ke ye Jesus tele ci rande mu ko pina 1 2 3 your imagination tele gen reality you cannot explain it number 2 ramen te ke David men ku Jesus defend celare je tuk chako wa chelat tuk chako wa bugde goro Moses
Moses goro tuk chaka wa akan na dap tendi ala tuwa ko tuk chaka wa chede tin kana kanen goro numu kuje mishe to gwade. It does not make sense karwade anyok no kana god gadang diok they never existed in history in reality teleke ka description mu kan kon god no chige chu na ka description ni kwala describe ni wak kan chwa ko lo cholo go chut chitam kan kon ham lo de mi char kan mu let ajen meaning de kwala describe ni nga ji afrika ko ga ti char ka we di ne lede chi churan chi gwandon nan chak kwala honne je ko nan ba na convince a reason ni kwa na le indoctrinate ba na colonize mentally ba ko do ngo bogo to we ñoo kan ka jappes kwa ka ji Europe jappes lu ne balang kem me betagn la ka description ni chigi chuna ji me de cholo galwa ke di cholo tut di cholo garwi chijen ka description ni like appearance ko nji Europe jagwi kete bor waka balang anyok expansion ko biga na colonize go shi wonne ku kan legalize ni colonization ki chote la ko wande ni shali jappes shembo no nji Israel ku kala woni je ito icha ka pot ki jendi ne nda to go jenu tuk chako wa chikab jien chikab benagad wurke me cha dam me chi ken evel me chi rodien nak chikab benagad ngade shalidi rame cha dab kor gane ci chore parwi ses wala shal I don't know shirf mi yen kwaja chuga jienten chuga benagad no mi chigi jien ko no chu ana kuji jiak ci ganande tin kuji jiak la ko ra woitin bi rublat kuji ngwane jen no ana rame ci duer bi kan lat karado dien bi kar blat ka men ngwane jen lat ka ni je tit ci tok chuan rodan bab goro ba tok balat chai bu pal rech ite go te gram politician ite gram te no namo ngade decision o bijin politician bijin religious person bijin doctor bijin an engineer bijin that is your personal choice cheje de limit kata ko ken ci balat therefore tell tong meten en men ladien gwanu Ŋundɛŋ lenyi Jesus karew lanye je ko queen wari ci roy ko queen wari chang lel ga kayni ke ko pok ci roy ko queen wari mun Jesus tali wari ngaje tali wari way ku dien ci lar ko bo prangli wona ne chan be ku dun ba ku ji juice chol ron ni king juice e kel gate nak telam ro makay wona Ŋundɛŋ cha dabre du no noir in reality ngay ke je cha dabran tene ke biye tene ke gat cha chola tene ko ngay ke chemane ma je ko de par ma jize jen jij bok kono cha winat colonize cha wo te ke jiz moko jen karwada tele ma dong imagination can add bible tele reality. Thank you.